मरोइब पाउसिंग लेगेल अमदी जुडिशियरी दा अखन्नबा मियेंग थमदुना सेमगतनबा हटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे मितोपना मिखल थेंगना हलोइदबनी हाइबगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर ना मरी लेनबा डीसी सिंगदा यंगसिनबा खंगहनख्रे अमदी मियोई तरुकना हक्चांग मनुंगदा हपचिंदुना पुरकपा लुपा करोड़ अमा हेनबगे सना एयर इंटेलिजेंस यूनिट कस्टम डिवीजन इम्फालना फागतले खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तरामना ओक्सरी हजिक मपुंगइबा पावसिंग पिजरी मणिपुर की लीगल अमदी जुडिशियरी सिस्टम फगतहनबा सरकार असना खन्नबा मियंग थमदुना सेमगतनबा हटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नंगसी अंबागी हुंपुतरुक सुबा मपोकुमन थौरमदा फोंदोक्रे महांगना मखा तारदुना सरकारना चटलिबा खोंगचट असि हंथदनबा माइकई खरदा अखन्नबा मियंग थमदुना थबक पाइखतकनी मदुगी मनुंगदा लीगल अमदी जुडिशियल सर्विस सु याहनगनी हाइकी आइदगी मरुइबा पोट अमकते अखोय मदु टच तौरब्रा सिंग अमदी तम गिलेरंबा रिलेशन हानगी तौरमिबा पोट मयाम दु अखोय खरगैदी ईश्वरगी मपानदगी अदुगा लेबिरिबा मयामगी पंटिंगदगी अखोय पुंजनबा ngamlabra इमोशनल इंटीग्रेशन अमदी अखोय अचीव तौबा ngamena lawi अदो हुजे अखोयना वालिबा मांगदा तारिबसे अखोयगी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स मयाम अमा लंबीगी करीगी मयाम्स हाइबा पोसे अखोय अहिंग तुमदा चादना अखोय कन्ना होनजरी अदुगा नोंगसिना कितंग सांगना तामनगिबना अखोय कोइलास थाबा अतै अतै तौबसे कितंग अखोय इनकन्वीनियंट ओइबा practically implement tauba yadaba pot khara koida thengnai madugi khara khudong sadabdu prajana thengnari basi madu nesar gini adu hek khudong saba nungsa husik khara saba horabna koi war putting the lambi gi karigi thangna besingi dakale be posting koi paikana bhon Thauramada Law Minister L. Jayantakumar, Works Minister T.S. Biswajit, Manipur High Court के Acting Chief Justice N. Kotisor, Advocate General N. Kumarjit Amadi Ambagi President Aisan Rajit Sharma Susarugya के बारगी लेखिद्रबा मेंबर सिंगी मफमदा मिनिट अनितुमिना लेप्तना अवाब फोंदोकपगा लोइनना लेखिद्रबा सिंगी फोटो दा इकाई खुमनबा उतके सही हुमुद्रा हेलबा अंबागी मेंबर सिंगदा चंबा कुदोल पुटपीदुना इकाई खुमनबा उतके वर्क्स मिनिस्टर T.S. Biswajitna मणिपुर नतना हुजिक इंडिया की ओइना मतम साना मियामदा वायल फंगनबा ngamdaba सिलाइबक थिबनी कनागुम्बा खरादी केस थेंगनबा ngamdaduna केस तोखिबा कया यावख्रे माइकै असोमदा बारना कनमम जेंग संगहनिंगी हाइकी लॉ मिनिस्टर एल जयंतकुमारना मणिपुर दा जुडिशियल एकेडमी लिंखतनबा थबक खोंगजेल यांगना संगसिल्ली सरकार की माइकैदगी सु जुडिशियल सिस्टम की मतंगदा अवाद अपासिंग मेनखतनबा हटनरी अमदी मरी लेनबसिंगदा तक्सिनबदा महाकना लौफम थोपा थौदांग लौगनी हाइकी कहीं जगह तो खुन उपकांत या हमना कोई न लानेट है जो लानेट को हिंदिंग अगर लानेट मानता हूँ मोंग में बड़ा थबक तो लंबा आई चिनाव सिंह याव ये ले यार के दिन मरे टॉपिक है ना अदना उकिलमा अदना हाई बल लानेट वो के जैसे inside the court outside the court his लानेट नहीं अदना हाई बदो मरे कॉपी का ना अदना मरे नहीं कोई क्वालिटी याव वो मतलब पोट मा अदना हाई किस नंबर नतन नंबर बाहर बदो it depends on the merit of the case, but I am belay some good percentage madudalay, but I do not know whether I is having a toy, Macley Port say, professional Macley Port say, Larnet Mana at Quay Larnet Mana, Tobiba at Habitumade, Quimamna, bargain members in the request of the Nathan to Pocan, so we have some on there to Yarigadi, Maditobung on the public quality, young who's gonna say. मितोप न मिखल थेंगना हलोइदबनी हाइबगी मतंगदा लाक्लिबा वफम असिगा मरी लेनबा देसी सिंगदा यंगसिनबा खंगन ख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi अक्टोबर 2 फावबा चथगदबा स्वास्थ्य ही सेवा मणिपुर हगदोपगी थोरमदा हाइख्रे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंधुना कोइरेंगैदा पांगथोखिबा थोरम अदुदा PSED मिनिस्टर दिखो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंसु सरुग्या के स्वास्थ्य भारत मिशन हौदोकी बचाही अहोम मपुंग फारकपा अमदे महात्मा गांधी की मपोक कुमोन अक्टोबर 2 का मरी लेनना मियाम तिनबा मफम सिंह कैथेल वेटिंग सेट अमदे स्कूल कॉलेज सिंह तरुतनान थमनबा पांदमदा थोरम असि पांगथोकपनी तरुतनान बा लुनान बा इंडिया अमा ओहेलासी हाइना चीफ मिनिस्टर न लुसिंगदुना पुन्ना वासक लौमिनखे हाइके खबर द थेंगनरे नहानदगी खरगर अदु आई यंगहलिए डीसी द कमाय तोबनो करिनोय चेक तोवनाबा तसेंना इलीगल रोइबा कना यावी कमाय तोविदों द चेक तोवना यंगंजरी
Mapalamdagi lakpa miyoy tarukna hakchang manungda hapchinduna Imphaldagi mapalamda punaba hotnaramba lupa crore ama lakh humudra mapan romgi oigadaba sana gram lising mga samapan humudra taruk dasmik ani Air Intelligence Unit Customs Division Imphal na pagatkhre. Imphal International Airport ngak seliba CISF kakosam naduna may pak na pangthokiba thabak adugi matang na ngasi sangafam da leba Assistant Commissioner Customs Division Imphal gi office ta pawgi mifama pangthokre. Pawgi mifama da division adugi Deputy Commissioner Gaikhongnung Panmaina pawmi singda hai sana sing adu miyoy taruk adugi amangthong da hapchanduna Imphal da purakpani pharaba miyoy sing adudi Jammu and Kashmir gi Udhampur dagi Kiwal Singh Jammu Kashmir gi Sidagi Sri Suresh Kumar Punjab ki Amritsar dagi Ratan Chand West Bengal gi Paschim Midnapur dagi Rintu Haldar West Bengal gi Kasim Midalpur dagi Mitupal Central Delhi ki West Patel Nagar dagi Rohit Bagani Mahangna makata raduna sana puragliba miyoy sing asi sana gi mapu singna sel piraga sana puthok pusin tawbada season ba miyoy ngaktani haiba khangmangamle loinana sana sing asi Delhi amadi Kolkata da punana ba honaramani haibasu khangmangamle haiki makata na ain yo eba thabak lokhalagani haina phongdoki 6 smuggler will be arrested and they will be put behind bars and necessary judicial action will be followed. Ngasi miyam gi numita Chief Minister Nongthombam Birena miyoy kaya gi wakatakre Chief Minister Secretariat pangthokiba disable yauna miyoy kaya laktuna Chief Minister ga hakthengna unaki thoromadada Chief Minister N Birena thamanga mapung pharaklaba BJP ne lusingba government asina kadai phawba miyam gi thabak thorang kaya pangthokra habasi miyam namunna khangi राजनीति की खुदोंग चाबा लौरगा प्लेटफॉर्म दा पंगांगांग बने कानारोय ऑपोजिशन असेस सानबगी दिस्ती थौबदा चक्कदब गवर्नमेंट नते ऑपोजिशन का गवर्नमेंट का कैदोंगै दा हुन्नबगी थबक तौरोय थामंगा फरकलबा गवर्नमेंट असिना तौरिबा थबक सिंग या यादे हाइबा मियाम न खांगी हाइकी चीफ मिनिस्टर न मखा तारादुना डिसेबल सिंग दा मिपुंग खुदिंग मंगना अखन्नबा मित्यंग संगफम थोई गवर्नमेंट न सु मखोयगी दमक अखन्नबा थौरांग अमा लौखटलगनी हाइकी सिगी सिदैदा ngasi miyam gi numis laiba disable mayam se ubiramani masi ji rangai social welfare scheme lai hai hoi scheme do dum tawri ni but where is jig lak pakan da kari gu mamada phangde moi si disable uramina mayum da chung thingai tawidre adagi sen scheme ju thok ramina mayum du laite laira bo eraga di mohana chaningai thaningai bo laita ba adugi problem mayam ni ngasai tawram yam se aduna huje koi government na ए प्लानिंग डिपार्टमेंट का हुजे हुजे आई खनरम बनी सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर से कोई कौर खनग्रे अथुब मतमदा मणिपुर द लेरिबा डिसेबल ओरबा हाइदी अर्न तो बंगमदबा से अमा कक्ति डिसेबल ओरगा लाए मा मखोंग अनि अमदा सपय याद्रे दो व्हील चेयर द लाए अदु मा मोबाइल सेमबा है माइ सारि मोबाइल की सर्टिफिकेट सेम सर्टिफिकेट पुथोरे अदो खुदक बैंक की कांगबो एमएसबी की बैंक की कांगबो तो रकदा मांगो दो दिल फला अमनि लोन पिहलगा मा हिंगनबा तौबंगमेबा सुमाइना हिंगनबा तौबंगम कांगबु मखुन मसा हाइबदना लोन पीबा अदुगा तसेंगना लेंगना तादना मयुमदा की थोपंगमद्रबा सुबसुंगमद्रबा निमानबा दब कांगबु से खोय एटलीस्ट मोइगी सर्वाइवल की मोइगी इमुंगदा थागी खितंग वर्ष प्रमाय तौना लाहनजिगे पोर अमै खोय मथुबदा खोय स्कीम अमा सेमगायबा अदुना खोय डायरेक्टर सोशल वेलफेयर दा डिसेबल ओरगा लेबा मणिपुर सिदा मी मसिंग कयाम लै अदु करी लेवल भागो सोए हगत कांखट पंगमद्रबरा और मिमानबा सि चाबा थक करी लैगे बा स्टेज दमा कोई एनालाइज तौर कांदा मागी नारिबा मागी थेंगनारिबा ओइरिबा डिसेबल दुगी स्टेज दुगी मतुंगिना अखोय बेनिफिट खरग्रा पिनना गवर्नमेंट सिना थुबा मतमदा कोइ मदो सेव लौगनी हाबगी डिसिजन लैरे हाइतार अदुगी डिसिजन दम कोइ लै Chairak sidanga si Chief Minister na grievance redressal cell Chief Minister gi secretariat ta hangdokre sel asida miyam gi nimit amadi hill leaders day gi nimit ta makoina pisilama wakat singa dugi maramda present status khangmangam gani toll free number 1800345318 natraga email address grievances.cmo@gmail.com da contact toba yagani loinana maram saba complaint singsu wakat payagani haiki District Administration Thobal nasu sinduna miyam gi nimit thoram Hairok Part 1 da laiba Laikon Community Hall la pangthokre thoramadu da Education Minister TS Radheshyam DC Thobal L Nabakisor amadi atai officer sing su saruk yaduna miyam gi wakat takhi
State asigi ahanba district ki thakta pangthokiba miyamgi numit asida district asigi department taramari ge district level officer singna tongan ba miyamgi wakat lauki. Minister T.S. Radheshyamna India government na miyamgi damak same liba tongan ba scheme marfudra hena lairiba asi miyamda ningthina khanganaba amadi miyamgi numit asigi wahanthok amadi pandam phangba ngamnanaba department singi mihut sing yauna hairo kendra da district asigi oina khara chawthokna pangthokpani haiki. District Administration Tengnopol na su miyamgi nimit thoram Tengnopol District Headquarters ta pangthoki thoramandida DC KS Ragumani SP Dr S Ibomsa taranithoy suba ARG Major MD Akbar CMO Dr Sethani MSPD CL PSED ZEO na Singba Department ke official sing su saruk yaduna miyamgi khudongsa daba wakat kaya marum taki. More police na susinduna miyamgi nimit thoram police ki IB da pangthoki thoramadu da SDPO Lawrence Tarmatoi Subai AR tongan ba department ki miyoy sing more ki civil society organization ki miyoy singaloina na khudongsa daba kaya marum khana nainaki. More town da niyom sumdana gari khamda ba traffic rule ngak tabadegi traffic jam toina thokpa BSNL gi network nungai taba bank amadi hospital gi service hen fagadan bagi apamba pukhatnaki. Yaripok Thambal no Sahitya Marup kam library lingkhat ki bagi kunmari suba mapok numit ki thoram ngasi Yaripok bamon laikai gi mitin sangda pangthokre thoram adu da education minister T.S. Radheshyam Yaripok Thambal no Sahitya Marup kam library ki president Raghubir Thiam Sahitya Academy awardee Khatri Bira Sahitya Bhushan awardee Kali Mohan amade Thobal college ke hanagi principal and Gandharna maru oiba miyoi sing oina saruk yakhe Thoramadada Ibo Tombi Kumanchana Iba Saireng Lairik Ayek Palai Amasung SS Navachandra Sarmana Iba Durga Imagi Matik Mayai Kuman Samuna Iba Laistram Sagai Yumda Rol Puya Amasung Yaripok Thambal no Sahitya Marup kam library gi chahi gi puthokpa Nepal Subasempong Thambal Phongke Nupa Amasung Nupi Kabita Mangana Saruk Yaduna Saireng Saidina Basu Pangthoki Minister Radheshyamna aiba ibi kaya tholaktuna kaitharaklaba samaj asibu kannana bahonaba matam oire haiki Later na light mangal tiba mana si lari ano wapong ini suksoi soi tera koi mamsil lakliba koi angang sing wakalon sama sida soi na sawat hodang ama lau ngamgani hai na kanjari aduga si marup se matung na so sawa hodang kaya lau itu na koi Manipur sem na sawat hodang yahan mga banbina ba isorda nizaraga ai tarik ama ni Public Health Engineering Department na su miyam tinba mafam sing lunan na thamsi yumthong kuding letrin sasi government ki loisang school college amadi anarayang sangsing lunan na thamsi haba paujal puduna khoyathong da laiba office tagi khongsat amajat kre department na sigi communication and capacity development unit ki director KS Lolit Babuna Prime Minister Narendra Modi na lising anitara mapan fawada lunan by India amo ehengani habagi pandamda India pumbada chatharak liba Swasth Bharat Mission sahi ahum mapung pharak pa amadi Mahatma Gandhi ki chamayangkai suba mapokumon ga mari lenana pangthokpani haike khongjana mo oina bai damakta hoje ki September 35 da gina akhoi ki October ki tari ani phok thakhai se masai se da akhoi ki public ta maximum awareness open defecation free akhoi ki lamang thumang da khong ham gi haina bi leitraba yimthong khuding gi masa ki sanitary letrin ama leijaraba adagi amora kai phom chan chan no sambat taru tanan ba haksen gi akhoi ki mi punamak se lubanan bai sina akhoi ki sebani dharmani Haibasiki pandam se jan numitra mani se akhoi kanna district khodi makta paksana kaino pangthokodori Mahut amadi IMC na su swasthya hi sewa thoram Lampel supermarket ta pangthokre thoramadada IMC gi mayor L Lokesor TS Hari Kumar atai cooperator sing su saruk yakhe
Mathang thagi ani phawba lunana thamnana ba paksana awareness thoram chathabaga loinana ward ki mafam sinba thungna lamtu sengtokani lunana leinana ba changsilakli ba khongthang asida yamna sumateng pangbina ba mayor L Lokesorna appeal tawri khas lenamadi turen mapalda ain kaina yum sajenba dukan phamjin ba singi mathakta akan ba thabak lokhalagani haiki Praja Singna public area lambi sorokta phatauti hundokpa madu akoigi enforcement team municipal corporation gi oina leijai maduna phaba matamda madugi penalty piba matamda akoigi Manipur da laiba Imphal city da laiba praja singna madugi penalty piba matamda waro bidana ba people singda praja singda message bijari October ani phawba chathagadaba swasthya sewa Manipur ngasi Kangpokpi district ki oina su DC Kangpokpi gi multipurpose hall da hawdokre thoramadu da DC Tiranjit SP M Pradeep ADC Kangpokpi gi chairman Hawkholang Hangsing Kangpokpi PSE di official kaya su saruk yakhi DC Tiranjit na on ba mapurak pahabasi isa dagi hawba sangi haiki all stakeholders villages school children even the hospitals everything every offices everything should be getting clean. That is the target. Thaubal district ki lunana thamnana bagi swasthya sewa thoram DC asigi complex ta DCL na bagi sorna lusingduna hawdokre thoram asi district administration Thaubal district asigi municipal council sing amarsung Nehru Yuba Kendra Thaubal na punna sinbani DCL na bekisorna October ani phawba chathagadaba thoram asida district level officer sing NGO sing na magi office health sector public place amasung school college sing luna na thamnaba hotnagani ngasigi thoram aduda ADM Bhoken SDO Dr M Veto district health society Thaubal ge district program manager CS Basanta councillor amadi member sing susaru yakhe Ngasi Bisnupur district ki oina su ainam kendra ge MLA su oiriba Manipur Pollution Control Board ki chairman Laisram Radha Kisorna swasthya sewa thoram hawdokre thoram aduda Bisnupur gi DC Bobby Waikhom PSED gi additional chief engineer Swami Kanta yauna tongan ba official kaya saruk yake MLA Radha Kisorna taru tanan ba lamdam ama ohenna ba hotna bada mipum khuding makki chawraba thodang lai haike masa mo phoba healthy India Manipur aigi khungang oiba matamda kari darkar lei ekoi tongan lamda technology IT ki space ki tongan lam kaya da ekoi advantage lei rabasu chokhat pa lei rabasu ekoi afaba samaj ama masa mo phaba samaj ama ngasi phawba da ekoi taruba samaj ama ekoi porak pangam Swasthya sewa campaign ngasi Surachandpur gi Tuiwang da laiba DDC hall da ADC gi chairman Khaifal Haukip na hawdokre thoramaduda fisheries gi principal secretary MS Khan DC Syamlal Punia yauna official kaya saruk yakhe None district ki deputy commissioner S Warsang na nasan sinba thungna jathariba swasthya sewa district asidasu ngasidagi hawdokre thoram sigi sarugama oina district hospital gi staff singna sarkar gi loisang ayamba sing lunana thamnana ba sengdokhi makhatana lamdam adugi miyamda lunana lehenna bagi thoram sigi sarugama oina district hospital gi staff singna sarkar gi loisang sing sengdokhi Tungda district asida laiba primary health center sing amadi school sing su yengsin ki amaramda district asida ngasi miyam nginimisu pangthoki Marfu taruk suba CRPF na susinduna October ani phawba chathagadaba swasthya sewa Manipur ngasidagi lempel patta hawkre Imphal West Police Commando amasung mga suba Jammu Kashmir gi apun bakangbu amana ningombam atom awang laikai da thibom bagi thabak chathabada KYKL gi kadar ama fare haire police ki PRO gi serol amana fagal abamio asigi maming konsam ibomsa sahi kuntaruk apokpa laikhidraba lalajit phumlo awang laikai degini mahangna phongdorak padagi lup asigi atopa kadar amasu hata golapati degi phagatki Parabamyo asigi maming thaudam sanathoi sahi kuntaret apokpa rajen lamsang tera urag awang laikai degini haire Hojing marak thatna break amatang lauzari Ladies Fitness World Keshambat Junction Tidim Main Road Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba mani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Datsun gi no na launch toraba yamna powerful oiraba gari Ready Go 1 liter Island Nissan da phongbiragani. Ngasima klakpiduna test drive tawbiraga gari asi comfort and convenience features in khangbiu. Booking gi damak link sinbirau Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tawbirau. Break itungda taramna oksari anti-terrorism mock drill ama singmairong dalaiba classic grande da chathakre mock drill adu Manipur Police Department amade classic grove of hotel napunna sinbani mock drill adu da Manipur Police ki personnel samarom saruk yakhi Manipur Fire Service ke ambulance susizna ki IGP Zone 1 Clay Khongsaina anti-terrorism mock drill asi mapungfana pangthokpa ngasigi asina ahan bani Asoba hotel miyam tinba mafam singda terrorist singna attack torokpada matau karamna thengnagadagi haibagi mock drill ni phongdoki officer singsi from time to time US the su training chatli adu NSG the su chatli aduga sigi training centers various other centers the su akhoi gi matam gi matung na dum tham handak to su akhoi gi NSG da mi kuntra around 20-30 men have gone for course on trainers of training of trainers. Aduna masigum basi. This may be the first time that we are doing in a hotel, but this is definitely the beginning of many others that we are going to carry out. Mock drill asi hotel asi da lariba guest amadi employee singsu safety amadi security measure gi saru amani haina classic group of hotel gi manager Sasidanandana phongdorakle. Drill is carried out. The main aim is for the staff to familiarize with how to react, how to respond in such kind of situation. The main thing is the safety of themselves. So evacuate without waiting for anyone. Then at the same time for the police department to get familiarized with the layouts and the facilities of the hotel, so that if any such incident happens in future, they can respond and they know the in and out how to do, quickly. Thasiki tang nipanda UP gi Noida da concert yengba mioi ohom galoine na chatkhiba uripok asom lekai degi Pravis Sanam sahi kunithoi apokpa Jugindro tangma panda asiba hakchang oina phanglaga UP gi Gautam Buddha Nagar da leiba police station na unclaimed body oina thasigi tang tarahom doida mathau mangam pangthokhibabu yaningtaba phongdoktuna mihat asigi matangda Joint Action Committee Against the Brutal Killing Pravis Sanam haiba ama semduna mihat asigi matangda athuba matamda langla langjil puthoktuna mara leiba mioi sing matik saba chairak pigadabani haiduna Manipur Chief Minister N Birendra ngasi JSC asina memorandum ama pisin khre haina JSC gi convener Ahong Sangbam Rupabalna Manipur Press Club ta pangthokpa pamwisingo unaba amada phongdokhre thokdanaba haliba tawramiba doctor khangde ama khangde generally mi do athu matamda puthokpiyo madu he puthokjiba phawba civil society mayam puna sadhana mayam puna organize tawraga aikoi mase head phangri bhawa hanmalatina chinjegi have say masi jo election commission declare to jeri mayam masida press mating panglu media na so haibo masi thamjegi Amarumda Pravis Sanam misi asigi matangda India government na SIT ama semduna thigathana bangasi Bharat ki Union Home Minister State North East in charge Kiran Rijijuda memorandum ama thaduna mihat asigi achumba langla langjel puthoktuna maraleba mioi sing ain gi oba sairak lokhatna ba ai beserol ama thakre haina Youth Forum for Protection of Human Rights Secretary Satish Kantana Manipur Press Club ta pangthokpa pangwising unaba amada phongdokre to wada yawiba Bimro Ambedkar Hospital adedi mari rinaba police station amadi business leistring amana missing to ring ma da magi friendsing mogi matak tasu punna police station hospital amadi friendsing punna thizam binaga asumba photo puthornaba kuna Namit mangani ki manungda MOBC ki scholarship pithok trabadi mahiroi singaloina na khongjang changsilagani haina Musugi Social and Culture ki Secretary Naurem Nares nangasi Musugi office ta pangthokpa pawmi singa unabada phongdokre
ट्रांसेक्शन से तौबगी महुत खर खर पीरगा थियमबगी मौंगदा अखोइगी तौरपसे अखोइ याम नुवाइजदे मरम असिना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा तमिबो ओबीसी स्टूडेंट्स खक्तंग नत्तबिदा अखोइगी मणिपुर पुंबदा लैबो ओबीसी स्टूडेंट्स सिंगसिगी येंगा मोइगा लोइना अखोइ खुछमनरगा मुसु अमदी ओबीसी स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर अपुन अनीसिना खुछमनरगा अखोइ नुइ मंगानी की मनुंगदा कंप्लीट ट्रांसेक्शन तौबिदरगदी अकनबा खुंजंग क्या संचलनी हाइना मीडिया खुदांगदा थमज मितोपना मिरेम ओइबा यारोय हाइबा खोलाव इबा पोस्टर कैंपेन ngasi JCILPS की स्टूडेंट्स विंग न जथबा हौख्रे मितोपना भोट लेपा मदि थादबा यारोय लमगी मपु ओइबा यारोय मितोप सिंह लमदम असिदगी हनख्रो मखोइदा लम अमदि युम सांदोकपिगनो हाइबा वरोल सिंह इबा पोस्टर कया थेटपा हौख्रे स्टूडेंट्स विंग की कन्वेनर मानजितना लेंगाना थौसाद्रबदी अकनबा खोंजंग कया संगसिनगनी हाइखे लेंगा गसिना एखोगी मितोप सिंह से एखोगी इनर लाइन परमिट सिस्टम अमा तब चाबा रेगुलेशन अमा नमदमसिदा चनहनद्रि फावबा मितोप सिंह से हलनबिको अदुगा तोन बा एखोगी मफम सिंगदा बरा सिंगदा लेबिरिबा मफम सिंगसु कोइ लेकाय लेकाय सिंगना क्लब सिंगना चपचा वरे अमा लौर कांदा इसु हलन खेनमा खोंदांग लखपियो मितोप सिंगना बोल लेपा अमदि थादबा यारो हेबसे जेसेल पे स्टूडेंट चपचा फिरेमनी मखा तना कन खोंजंग जंगसिन गिगिन हाइबा वफम से गलोइना नंगसिगी कैंपेन असि हुदुकसबनि हाइबा वफम मीडिया थों थमजरे Laibak ama saukhat hange hairabadi lam khudingma kusamnana satminaba changi haina Works Minister TS Biswajan ngasi Institution of Engineers India Manipur State Center na sinduna Government Polytechnic takel la pangthokiba yankai suba Engineers Day gi thoram da haikre thoram du da PWD gi Chief Engineer KS Temba MIT takel gi Principal Dr RK Hemakumar JERC gi hanagi Chairman and Syam Sundar Nasingba Miyoi Singh saruk yakhe Minister na makataraduna democracy satpalebakta politics natana atopa pambaina ahongba purak pangamloi masigidamak achumba wakhalol asan memityeng amade kathokpa sangi miyam na masagi mathaudang masakhangna pangthoklaba matungda hak tangadabani politicians singna bureaucrats singbo laksinbagi satnabi adu BJP ki government lakpadagi hongdokhrabani Manipur da su athuba matamda chaukhatpagi thak uba phanglagani haike adu thaduk biro drain further plan ta honje jinya freely work ta honje adana develop ta honje with planning adu tare la bi sing thungidra thumaro edu dilabi ka ro adana prajana ayam matam da ngani hadu wa play ba ai duty hai wasi khanga ta ai di right ta le ne right and duty is always combined with the right and the biar adana when engineering center the opposite engineering tikada chene the mantri so you all the time and chene अदर मसे कोई माइंड जे छची कोई चेंज दो पर दरकार लई इसा इसा से कोई कंट्रीब्यूशन टू द नेशन टू द स्टेट असे करिनो मसे कोई खांग दरकार लई अदर कोई सीडी हाइवे मिनिस्टर कोई मकसद तो बिनु बिनु सु कोई याय मरम के कोई ना सी देबा प्रोजेक्ट से मरवे ना कोई पूजा में आप तो तबीब में आप पूजा होय मरवे दे कोई तुम September ki tang kuntareta malem gi oina sahi khudingi pangthokpa World Tourism Day gi thauram Manipur Tourism Development Society ne sinduna tha sigi tang kuntareta gi hauduna namin mari ni supna Impal East ke Sanjen Bamda leba Eco Park ta International Year of Sustainable Tourism for Development haiba theme sida tongan ba thauram kaya ga loina na pangthoklagani haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pangmising unaba amada forum sigi president Huai Ibo Yamina phongdokre कोई पंखुनन व प्लान तौरी मसीगी दमक कोई मकु खाना पंखु पे याना न बगी दमक मणिपुर टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी ना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में कोई शेयर Manipur State Council CPI gi usingbo eramba Kamaret Thoksom Biragi Marfudrama Thoisuba Mapokumon Palan CPI gi Irabot Baban da pangthokre Thoromasida Veteran Communist Leader Moirangthem Ivohal State Secretary Dr M Nara amadi atai lusingba kayana saruk yaduna laikhidrabagi photo da laisu katke Mapok Kumon Palan asiga mari lenana Kholauge special issue amasu phongke Comrade Lystrom Sotin Kumar na laikhidraba Comrade Bira party asibo awangba thakta pukhatna bahana rambata natana laibaki thabak thoram kaya su pangthoklamki mahakni hinglingai da Manipuragi Armed Forces Special Powers Act lokthoknana ba khongjang ima kaithel gi lammangba yaroi haiba khongjang amadi Manipur State hot phangnana bahana bada choba thodang kaya lauki jangsin kiba khongjang kaya aduda jail da kaya raksu laiki phongdokki अनि सुबह पार्टी कांग्रेस ना लौर की बोवारे खुलाई पार्टी के लालू बतु न बड़े वर्गा कम्युनिस्ट पार्टी अंडरग्राउंड ले रुवा अनु लेना अरान बलबी ने हैदरा स्पेशल कॉन्फ्रेंस अमदा
मधुदा कोई पार्टी से अफोंग पार्टी चप चाबा अदो पार्टी बोइना मणिपुर सुफिरान चिकतन पार्टी ऑफिस आंदना पार्टी सागनबगी थौदा फिर मतमदा ख्वाइदगी मरुओ लम्यान बमोइना कॉमरेड बीरा हाकी अचो थौदा को ngarang numidang pung nipalom tarakba duaida ragailong khunda changlakpa mioi kharaga khulgi naha kharaga ningai sangdana ba thorakpadagi madubu khamluba khulgi maira paibi nupi singda khulgi wangmadagi changlakpa mioi singna nongmai utuna ki helamle chathariba thong adubu yaningdaba phongdoktuna ragailong women society amadi ragailong youth club na sinduna khulasigi gate ta wakat khongjang ma chathakre women society ki member amana khatna sainaba khamdokna ba hona rubada onsinduna nongmai satuna ki helamba nungaitaba fawi nupi da onsinduna khuthana na ba hona khiba thawong tungda amona tawbigano chatharam liba mioi sing adu faduna chairak bibina ba imphal ps ta ai beserol ama pisin kresu haike pani khangde hekta moina phang phang bode hekta inthoke insinga nongmai na ganam thok na sing tawbadi matung manaw dumai tawbigano haibase ai sai shu mayam gi mafam da ina apin tawningi Surasanpur District Hospital da Common Collection Center ama Samnal Punyana hangdokre thorom aduda Surasanpur District Hospital gi Superintendent Sono Khansu saruk yaki asigumba Common Collection Center asina miyamda chauna kanaba piragani haina DC Samlal Punyana phongdokhi Minister of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation Government of India ki makhada water quality issue and groundwater stress area haibasida nomagi oba khana neba thoram ama Kula Women's College da pangthokre stakeholders singi block level thak da pangthok pathoram aduda IFCD ki assistant chief engineer Y Jugeswar yauna mari lena ba official kaya saruk yake Y Jugeswar na isingi problem asi stakeholder dagi hauraga mari lena besingna punna khangmina ba tangai phade haike pollution water resources and last can be pollution at the catchment area. Airport bring about where the increasing demand for water for as part of the supply capacity. Kiamgai awang laikai amadi maning laikai gi youth popular club ki mifam amang asi pangthokre thoramadu da kairau kendra gi MLA Rameswar development committee gi vice president PS Nobin general secretary L Bubon su saruk yakhi MLA L Rameswar na kairau kendra gi laikhitraba MLA singi park ama semgat anaba honari national food security gi makhada kendra asida seng mapung fana phangana ba committee amana yangsilagani miyamna famduna lebagi mahutta government ki kari scheme lebagi habadu yangbiu haiki तो क्या मिले मोई फिशिंग सादा बा जो दोगे ले शॉपिंग के लिए बा ताकि लोग ने आमले फुटबॉल के लंदा हाई प्लेजिंग के बा क्लोजिंग ऑफ सो बदा कोई मीटिंग हो गई खले हाई पॉलिसी कोई कुछ आमा सामने कुछ आमा कुन पाका दबा ले तो ले जाओ बा दिगेशन यो बा किसान भी और हम जाओ बोले अपन की प्राइम से मोदी की कोई मरवाना कोई ड्रिंकिंग वाटर 2022 में तो सिंह का है लंबी या दिन साल में आया मलाई रजिंग को प्राइवेट बिजनेस बने तो मना कोई थोक होंगे बना हाजिर जैसे जो में खादा थोक भी अभी याम साउस की मयाम ले कोई हिंदी का कहीं है क्या कोई वर्सिंग दा दिन हाँ हो गई बा यूजिंग दा रोयल प्रोसेसिंग लाइन दा याम साउस का था सिंह उसकी मयाम ले प्राइम से मोदी में खादा तो कोई हाजिर तो मेरे थोक में होता क्या लेकिन ठीक है का सफल अब साइज हाथ थोक में होना चाहिए तो मतलब लगन सफल होना तो सो मशीन का मुझे जानने से मोदी क्लब की याम का एक हजार Housing Family Welfare Department ki Director Oiriba Dr. K. Razobu, Director of Medical and Health Services Manipur State Mission State Health Service amadi National Health Mission Manipur ki Director in Sas oina Khudaktagi Punana ba Manipur Sarkar gi Under Secretary PS Babananda Sarmana Zerol Amathokuna Kangankre Makata ba order ama thoktriba fawba Dr. Razona Pham asi pugani loinana Pham asi punabagi damak ahen ba sanpham pibagi wafam leiroi haide Family Welfare ki Director Dr. K. Razobu, Director of Medical and Health Services Manipur, State Health Society, State Health Services amadi National Health Mission Manipur ge Director in Sas oina thaupu halakpada Health and Family Welfare ki staff singna harau nungaina phongdoktuna taramna okre
Konthozam Maning Lekai Tribal Handicrafts Cooperative Society ne Sinduna Namit Humni Subna Sathagadaba Protection and Development of Languaging Tribal Crafts ke Seminar Ama None Bazar Community Hall da Hudokre Thoramaduda Longmai Customary Court ki Chairman D Kapudai Handicrafts Promotion Officer S Aganibala LTBO None ki Secretary D Akhausu Saruyaki Development Commissioner Handicrafts Ministry of Textiles ki Mastengaloina na pangthok liba seminar asida none ki akoy badalaiba pisabi chamaromna saruyari Manipur Hindi Parisad Imphal Sinduna Hindi Zayol Thoram All Assembly Road Talaiba Parisad ki office ta pangthokre Thoramadada Parisad ki President Dr. Takhelambam Kunjakisor Vice President Ramnath Prasad Susaruyaki Tha asigi kun phawba jathagadaba thoram asiga mari lenana parisana sakhanglaba Hindi school amadi college singda Hindi ka mari lenaba saireng thiba wari masa wareng paba amasung tongan ba thoram kaya pangthokani hairi Ithai dam digambisan tawgadabani haina phobak chawdang asi miyamna khongsat amasat khre Imakada thabak tawriba Dr. Yauna staff sing regular tahallu haina ngasisu Bisnupur district ki oina all CMO complex ta wakat mifam sathakre athuba matamda sarkar na midyang sangdrabadi makhal makha kaya gi khongjang jangsengani haina employee amana phongdorakle ado ngasi gi misal gi staff sing sina sangsel laga phajana service tawjarak labani atopa akhoi ga chammanaba SSA gi ramsa gi Narega gi hairiba program mayam sing asida lakpa staff sing adudi loina regulation mamangi government na tawbikre aduga akhoina hujik phawba kari regulation tawbidino haiba asigi yamna shanti oiba sit in protest aduni akhoina phamjari base makata na kari tawgada ge haiba dudi akhoigi association akhoida sinabi rakpa daita dulawga khoi makata ba khungjang kayama mukhoi Manipur Thugaigani Haiba Communal Forcing Office Sing Government Kankhatuna Hangaliba Asi Maoist Communist Party Manipurna Taraina Laude Hairi Lub Asigi Standing Committee Coordinator Kayonghan Mangangi Sairol Amana Manipur gi Chingilamda Communal Forcing Asina de Factorism Sathaduna Leire Ngasi Paliba Government Asigi Lusingba Kayana Mikhal Mamangda Wafam Kaya Phongdokhrabani Adubo Hauzik Phawba Thabak Oina Pangthokpagi Mami Tadre Chingilam Singda Communal Forcing na Maning Tawnami Hatle Manipur Thugaiba Pamba Lup Singna Chatharakliba Mihat Mipungi Thaudok Sing Asina Furup Kharadadi Thamoi Sokhalle Manipur Miyamna Matam Sangna Khangduna Lakliba Asi Khangba Ngambagi Pangal Loikhiba Yai Haiba Government na Khangsinnadaba Yaroi Zayol Amagi Manungda Manipur Thugaigani Haiba Gang Sing Asigi unofficial oiba designated camp kaya leibage haibadu Manipur Miyamda Phongdokadabani camp Sing Asigi Mathakta Kari Thabak Lokhatkadage haibadu Sukhangangadabani Haide Hauzik Marakthana break amatanga amuk lokjari Ngasidi suara hajengge Ture, lai ture Kari naman tu tija Masih kari lokja Sidi Yoshida nine Masigi Yoshidi Tata tisko nine Adudi sanagi mohut yang na sinba yandre Sky Hospital da World Class Interventional Cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ki ahoba menba coronary stenosis balloon na kamthoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani dege hena Sky Hospital da mai park satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam hawdana ba hana booking tawbiu Happy. Drink pure, live healthy, we care. Amukahan na taram na oksari makataba pauda ICR Agriculture Technology Application Research Institution Zone 7 Meghalaya amadi KBK Bisnupur ka kusam naduna nomagi oiba KBK doubling farmer income haibasida thoram ama pangthokre KBK ulaugi conference hall la pangthokpa thoramda Manipur da lairiba KBK mapangi miyoi singna saruk yake
थौरम अदुदा हानगे MP ओबेता नतना KBK बिष्णुपुर चेयरमैन PS साउबा एग्रीकल्चर डायरेक्टर PS राजेंद्र KBK बिष्णुपुर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट RK इनाउतोंबा मेघालय के अतार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर AK सिन्हा सरुक याखी TS साउबना लागलिबे सही मंगा असिदा प्राइम मिनिस्टर की अपाम्बा चाथोक अदु पुथोकपा ngamnanaba Manipur लैरिबा लौमी सिंगना होटनाबा तंगाई फदे हाइखी how to increase the income of the poor farmers. Liable farmers in Sikram income Nikalantani. Masidagin Sahi Mangani Tarisi, 2017 to 2022. Double income Hinkalangi Habitality, liable Sinsalumi Sikishan double income Paganda. Our economy is very good. Madam Prime Minister, finally, our Chief Minister, machine of quick power with me. Madam MSPDCL की engagement staff सिंगना चथरी बसिस work strike ngasi su makha चथरी ngasi kakwa da laiba IED3 kakwa office ta wakat khongjang changsin khre JHC की member amana matam sangna dagi warak laba engagement staff singbo khudong chaba amata pidana handak ta nauna MSPDCL की nauna recruitment pangthokna na ba honari ba asi yaning de mari lena ba authority na yang jangbiyo haike mi satruk mung lei base akoi chatruk na te sigadru se imung satruk siba hai base yamna phibam sada bam oigani aduna aikoina phamjari base koi ga sigumba fresh recruitment ase handok piraga akoi hana leiriba sing je engaging ase sida regularization pbu this is akoina tanjakiba demand sing adu phangri pawo makha tana adum sathajageni aduga matung tarakpada aikoi ultimatum deadline gumba pijarkani haibasida makha tana mu tabiraktragadi makhal makha kya ge ahen ba khongjang sing sangsin jagan Amaramda ID4 Kumal Lampakta outsource engagement staff singna wakat mifam sathaki mifam aduda saruk yakhiba amana makhoi gi dabi sarkar na khanabiyu dabi phangdriba fawba khongjang kaya sangsingani haike khoi loinamak fresh da loinamak try tawro maduda khalak padugai khale matik chadaba meyam di lawthoni na sumaina haibirak padagi khoi gi chapchaba tangdang ba press recruitment lawdri bawdi khoi gi chapchaba post amam pbu haiduna khoi wakat mifam asi September gi tang 13 dagi haujarakpani Sing Thoram Observation Committee Manipur na sinduna lagliba tang kunma thoi kuntaruk amadi kuntra da irabot kining Sing Thoram pangthokani haina committee gi convener KS Nisikantana PPCM gi office ta pangthokpa pawmisinga unaba amada phongdokre convener na tang kunma thoi asi lamyan ba hizam irabona underground takiba numit ningsingduna kaibi manak singda thoram pangthokani tang kuntaruk ta mahakna laikhidaba numit asida nambol hecruzam amadi mahakna pokhiba numit September tang kuntra numit asida ya school janmasthan da thoram pangthokani masida miyamna saruk yabiyu haiki खाइबुं ताबगे मोंग लाकबा अदुगा अकोने हिंगिबा पुंसी महिंग असिदसु अकोसे यामना निंखा तमना हिंबो ngamdaba अकोगे पुंसी से याम चरक हिंगनबा होरेन कैदोंने खयें करी थोकनी हाइबा ngamdaba अकोगे पुंसी खुइंग से सिगी मरक सिदा इराबो से पुथोक्तना मान तौरंबा मियाम के तमदा कथोंबा सिंगसे नैनाबसिना हौजिकी 25th century लोरक 20th century लोरकबा 25th century हौलकबा मसिगी टाइमिंग Irabu Natana, Asengba, a quaggy lebax, and Lussing Bose, Pokiti, Havese, Kanjarakanda, Irabuki, Ningsing Tabum se, a coin of Pangtok 70 Havese, Nasi Miam the Pogil Pijari. Thagi Sepong, a Taubagi Kunito Suba Sahigi, a Kanaba Sepong, a sea governor, Strot the Leba Sepong, a sea office the Fong Crate, Toramaduda, Mutua, Museum Director, Mutua Bahaduna, a Toiba Mitunglen, Oiki. Karnataka gi Paumi Gauri Lankes hat ki bathawong All Manipur PSED Workers and Employees Association na kan yaning de bafong dorakle democracy gi thawai oiriba media da asigumba thaudok chathaba mohan na thok taba oirasanu hairi hauzik sanabagi pau amok bizari
ngasiki sanabagi pauda Sarangpat Maning Laikai RYDO ground da tim tarani thoina saruk yaduna chathariba second division football league ki ngasi sanakiba match singda AFCB athokpamna KSUC Kairenbi khokpu goal ani amada maithiba pikre YDC khoiromna PYC Fogdelbu amasinoda maithiba pikre Manipur Pollution Control Board ki chairman Radha Kishorna lining thaulang ahingba fitness center ama hangdoktuna khosina khre thoram aduda lam adom gi saknairaba mioi kaya saruk yaki MLA Radha Kishorna hogalakliba naha singda masa mau phana thamnana ba honabada achoba mateng oiragani haiki Like Hyderabad at Gowland Dongal Memorial Sada Hills First Division Football League King Asi Sanakiba Ahanba Master Football Club Kangsupna Bongmol Youth Club Panjal Ahom Sinoda Maitiba Pikre Ani Suba Sanakiba Master Hype Youth Club na L Tangnom Youth Club Panjal Ahom Amada Maitiba Pikre Hayeng Modbong Youth Club Amadi P Molding Youth Club Ahanba Master Sanagani Aduga Kolko Youth Club na Laimakong Bazar Youth Club ka Ani Suba Master Sanagani All Ziribam Sports Association Sinduna Ziribam Government Higher Secondary School ki playground da Sathari Bataramanga Suba District Level 3rd Division Football League ke ngasi YDC na Sonapur GPS ebo Panjal Ahom Anida Maitiba Pikre Sahi tara maridagi tara taret phabugi manungda laiba nupa masa amadi nupi masa singi oiba tongan tongan ba discipline singi oiba trial selection pangthoklagani hairi thawa yauba sanaroi singna akopa marol District Youth Affairs and Sports Officer Impal West tagi khanglaba yagani hairi hojik makhata ba sanabagi pausing bayani thawjam tagi amuk phangbigani Tarani Tishuba Manipur State League ngasi sanakiba match animak draw satkre Neroka Football Club Sangapam Amadi M Khabam match mari sanaba loikibada point tare phangduna sheli Kumukjam Ingwasa Singh Memorial Trust ni sponsor Toraga All Manipur Football Association Sinduna Tha Sigi Tang Taruktagi Manipur gi Marsak Narba Team Taranitoi Saruk Yaduna Kumbal Lampak Artificial Tub Ground Sathariba Sahi Sigi Taranitoi Shuba Manipur State League ngasi sanakiba ahanba match ta Nisa Thangmiba Namadi FC Jalen Sadar Hills goal amata sanadana draw satkibani match asida Nisa Thangmiba ni sanaroi L David S Rosen Z Maria Dunamadi FC Jalen Sadar Hills ki Lalen Mang Sidlow Paulelan Khongsai Amadi T.I. Sankarda match conduct Tokiba referee na yellow card utki League asigi anishuba match ki sanakibada M Khabam amadi Neroka Football Club Sangapam goal ani sanatuna draw satkre M Khabam gi goal ani du NG Bidarpar Mayon amadi Akbar Khana match ki kuntramanga suba amadi yankai taruk suba minita sanki Neroka Football Club Sangapam gi goal ani aduna Felix Odili CD amadi NG Ronan na match ki kuntramapal suba amadi match ki ahan bahap ki ahapa minute marida sankibni match asitasu Neroka Football Club Sangapam gi Kalon Baranek NG Ronald Felix Odili CD amadi M Khabam gi Akbar Khanda match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba league asigi makhata ba match sing hayeng dagi mapal kangjibungda sanagani tawrambadu ground ki phibam phattabadagi makhata ba match sing artificial tub ground da sanaragani hari hayeng nungtil pung tara nithoi ga minute 3 satpada DM Rocks Sengmai amadi Young Physic Union Lalambunga sanagani ani suba match nungtil pung ahum tabada nako nambun mapal amadi Traukwa Kaithelga sanagani
नुपा की टीम मापल अमदी नुपी की टीम मरी पुन्ना टीम तरहमदोगी टेबल टेनिस नुपा अमदी नुपी सनरो यांखैरोमना सरुक यादुना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी कांचीपुर की मियंग मखादा मणिपुर कॉलेज न सिंधुना कॉलेज असिगी इंडोर स्टेडियम दा ngasi असेम अरुण कुमार सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज टेबल टेनिस मेन एंड वुमेन टूर्नामेंट होख्रे हौदोपगी थोरमदा दोनाचार्य अवार्डी लैसांगथेम इबोमचा अर्जुन अवार्डी वैनाम बेमबेम अमदी मणिपुर कॉलेज की प्रिंसिपल अमदी डॉक्टर आर के राधा किशोरना थोरम मपुसिंग ओइखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी टांग कुनमाथोइदगी टीम तरन ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना केवाईसी नॉर्थ खुरुखुल ग्राउंड सानबो होखिबा अहानबा एसएस मनी शर्मा मेमोरियल थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi लोइटांग खुनु स्पाइनिंग मिल ग्राउंड सानखिबा मैच दा एसडीसी सामुरौना यूएससी कोडोंग पोपीबु गोल अनि अमदा माइटिबा पिख्रे मैच असिदा माइ पाखिबा एसडीसी सामुरौगी गोल अनि दु आइस राकेश अमदी एस अमरनाथना मैच की निफुमापल सुबा अमदी मैच की अपिबा मतमगी हाफ मिनट अनिदा सनखिबनी मैच असिदा माइटी खिबा यूएससी कोडोंग पोपी की अमतंगारब गोल अदु नरेशना मैच की हुमफु सुबा मिनट सनखि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर सिंधुना मिनी स्टेडियम बिष्णुपुर ममांग थागी तांग कुनिथोइदगी टीम तरामंगाना ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना चथरिबा तरानिथोइ सुबा एन बालानंद सिंह मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा अहानबा मैच दा एनजीकेएसए ngaikong खुलेना केवाईसी थानेल खुलबु गोल मापल सिनोदा माइटिबा पिख्रे लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा एमसीके कबो वाचिंगना एमपी2YA मोइरांगबु गोल अनि अमदा माइटिबा पिख्रे चथरिबा लीग असिगी हाइन किलपुंग अमा मखाइ ताबदा अहानबा मैच ओइना BYDO बोरायांबी अमदी लसाल लैमा पोपोंगा सानगनी अनिसुबा मैच किलपुंग अहुम मखाइ ताबदा BFC बिष्णुपुर अमदी LKYC लिबोन खुनौगा सानगनी बाखे लम्फेल सना कैथेना MIBA मयंग इम्फाल बुमाइटिबा पिदुना अहानबा कोंखाम जेमोन अमदी लेबागलै मेमोरियल जूनियर स्टेट 11 वॉलीबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा मयंग इम्फाल वॉलीबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासिगी तांग तरानिथोइदगी टीम निपान ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना मयंग इम्फाल मखिया ग्राउंड चथरखिबा अहानबा कोंखाम जेमोन अमदी लेबागलै मेमोरियल जूनियर स्टेट 11 वॉलीबॉल टूर्नामेंट ngasi लोइसिनख्रे टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अरोइबा मैच दा बाखे लम्फेल सना कैथेना MYBA मयंग इम्फालबु सेट अहुम अमा कुनमंगा कुनिथोइ कुनमंगा कुलुमदोइ कुलुमदोइ कुनमंगा अमदी कुंथ्रामाथोइ कुमापल दा माइटिबा पिदुना चैंपियन ओइखिबनी बाखे लम्फेल सना कैथेलगी थियन खनपाउ पामैना टूर्नामेंट असिगी बेस्ट प्लेयर की मना ताख्रे बेस्ट डिसिप्लिन टीम ना TRYBC उखुलना ताख्रे विनर ओरबा बाखे लम्फेल सना कैथेल अमदी रनर्स अप ताखेबा MIBA मयंग इम्फाल दा ट्रॉफी अमदी सेलगी मना पिदुना पुंगनिंग थावतखि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासिगी टांग अहुमदगी टीम तरेना सरुक यादुना खेत्रीगांव की अबा ग्राउंड चथरिबा नाहकपम बोबोई मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैच दा BSU कैराउना UDO हेंगांगबु गोल अहुम अमदा माइटिबा पिख्रे अमरोमदा एसोसिएशन असिना सिंधुना ग्राउंड असिदा थासिगी टांग अमदगी टीम तरामरीना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना चथरिबा नाहकपम अपाबी मेमोरियल थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानखिबा मैच दा YMC हराउरौना YWC बु गोल अनि सिनोदा माइटिबा पिख्रे थागचरी बोयाई हजिक मखाताना ngasi नोमगी ओइखिबा इंगासागी पाउ अमुक फंगबिगनी ngasi gi oiba ingasa gi pauda ICAR लम्फेल पार्टी की प्रेपा पाउगी मतुंगिना ngasi gi ख्वाइदगी साखिबा सेल्सियस डिग्री 32.ahum ख्वाइदगी इंगबा सेल्सियस डिग्री 2.ama नुक्सिते यावै सिंग मनलगी सांग अयुक्ता सादा मरिपुतरा मंगा नुक्तिलदा सादा हुमफुनी फाल ओइखे ngasi no suki bagi sang suino dasmik ahum millimeter ni aroi bada maru oiba pau amok pizare legal amadi judiciary da akhanna ba minyang thamduna semgatna ba honari haina chief minister N Biren na phongdokre mitopna mikhal thengna haloi da bani haibagi matang da chief minister na mari lena ba DC singda yangsin na ba khangan khre amadi
Mioi tarungna haksang manungda hapchanduna purakpa lupa crore ama henbagi sana Air Intelligence Unit Customs Division Imphal na phagatle. Ngasigi oinadi ISTV na pizaba Manipuri pau matang asida loisinjari miyang tabiriba pumnamak po mukahana kurumjari.